Nyakundi. Kithinkatho na ntune mutegeri bwega nontu bakona kanya kugwatana na bautwe kiri weru weekend thaa ithatu mitagwa ntinyeri kinywa jane jamaja tukubanganirite tukubana arua kiri ntoto chetu Yaria tukuthurania kiri ntoto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Seneta Kadhuri Murungi kuregana na miario Linturi yegi Mutharaka ati Mumiru agitarire kinya urikuba kiama kia UDA kaunti-ini ya Meru. Mithika Nzalendo kuinyiria Meru gutina nkanja itikire thirikari ya Kenya na ngerekano na kwebirwo gitine kwa Mithika Linturi. Atongeria Kathumba gukinya mathikone jamukari umwe watigani oro kwerekana kuragwa ni maitha bakienda thirikari kurua na makarika jaja. Mwini uri nkuma kama nonto chumwari kuriungira skuru iria athomagira akiaranira na aritwa baku na kinya kubatara. Wananirio mathithio tukubona arua ni Purity Richard. Tukianjiria ntoto chetu, seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi nareganite na miario Mithika Linturi akuga ati Mutharaka ati Mumiru. Kadhuri akiuga ujo ni mtu umwe, akiuga miario yu ya Linturi ni njira ewe kwiguna wewe ngwa na tia gutethia mtu kinyori kwa riu augite chore rais kuthura kindikita munini wawe kuma wontu gutina kura nyingi ni njira ya kuonania kira rais ethiritwo akienda kinyate wingi wa kura indi nutongeria bura bwagirite na aririte kinya mutemo no jwaru irite na kiama kia UDA jurajo karikire garu ni rais akiuga Meru ni andikithitie aru irite nkurukia 600 na no itite na mbere kubandikithia. Migambo ya mubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi akuga Mumiru na Mutharaka ni akabira mwanya itite na mbere gukuchiria mauge nkurani. Uju nandi ni seneta wa Meru Kadhuri Murungi ethiragite janiria migambo yu akiuga gutimo na Mumiru na Mutharaka, akiuga mbere ya mianka ethiragikirwo na icigo mbunge bithira bekigitangwa Mumiru atwire ari umaku mathusi munkato Nyeri na nandi akiuga migambo weji ya Linturi yumene na murengo jowe joge siasa. Nyamutongero ugire Tharaka te Meru na iji uria akuga na iji uria akuga te uma ndagi nontu bo interest yewera niyo ya siasa ne gutuma uga ntetu, lakini gwatuika siasa itoka muria ruju kamuria Mutharaka Mumiru agakwira Mumiru nitutwire kuga Tharaka na Meru ni 2 counties 1 people. Kingi seneta Murungi na ugite kinyare Mithika Linturi aramena iria Tharaka ni iria akiuga garingi kura ni bakaina bethra bake wagite kia DP na ugite rais William Ruto no kona ni tiate mutongeri ukumba kwathana na kugwathina mugongo gutena wati omba kuma kinya kethra kaunti ya Were na kura nyingi kana inkai watu kwe muntu mukenya mume na muntu kumba kutongeria Kenya na kureta ndiguru yonde amwe nyakethira umite community antu 10 muntu na support na antu 52 million ai president kana deputy president atethie mugongo ntugira kina aja atwithura wimwite kira antu baba ingira kini na ugwe utina capacity ya gwita ngugi yiu ubati gwita nandi seneta Murungi rombara wekiria Meru tuka confused ndo confused nontu ba siasa cha mwaka jojo ijite na mtura we na thina na professor Kindiki yawe personal akaretera community ya Meru ethira bwe na personal issue na mutongeri onge etabusoti thina yu kivieni indi ukaretera community uasama ukeja kwaragania community itwire rimwe
kuma riria tuombirwe mwanka naru kuru kimantune ja kiama kia UDA Seneta Murungi na ugite kiama giki kiri uthuthuria bwarua mono ni kionanite kiri na nkuma inene kiri mwongojwa Kenya na kinya gicokeria nkatho arwirite mwanya barabara ciandikithite kiama-ini giki na bethira bagita mucemano jurarikano ni bia rais ntuku inka ikurukite na kinya kiuga Meru atongire ni baracumirite na wingi arabarari 345 so ngwenda kwira Meru na Kenya kwa wingi ibendere kwiregister number 1 by members ba kiama, number 2 bali candidates baraba karungamana kiama kia UDA no ntugunya research irera thithitue mieri iri thiri kiama kiu ndikio kirai number 1 no maarufu nthiguru ya Kenya. Kingi Seneta Murungi na ugite kithwano giatongire ba matura ba kiama giki gikethira gicokerwa kairi ntariki 7 mweri Jumathatu na baraba kwenda kurorite biu bethire bagiciandikithia mbere ya ntariki 21 mweri June akiuga kira kirathithikire mweri muthiru aringi kura ni barabara mbere kithire gicokerwa no ntu batari kumenya nige kuthithika urio kwenda kuringirwo kura tariki 7 March ethirwa kwiregister by tariki 21 February. Meru twina polling center 1,043 so tukethira twichwaga antu 20,860 kwa hivyo bakethira ba former congress ire kethiro grassroots kiripotera ndeto cia wikendi ria kwarietwo ni Mutungi Kare. Mutaramo matujegire Ramithika Mzalendo ugite gutinkanja Meru batikire thirikari Rais Ruto akioneka ataka kwithirwa agiukira urito miarie Mithika Linturi. Mzalendo augite Meru ni kubatara mutongiri uria mugambo jwa jukaigika kiri metha ya kugaira Kenya akirunga maira Meru ondi ugite tuaria kweberwa gitine Mithika Linturi ta minister nontu bwabanganitwe boga kenda gukinyira Meru bari bonthe wa musia sojo uria kumiriria matagiti kio bunge Boigembe South ugite kithira Rais na aritaniritie kurwana unkumane na batere kubuta minister wogima Aden Duale nikiria kuga kirisha inokuri na wamba bobu nene bakigina kia mwingi. Mwandiki wetu Antony Kathenya alina ripoti hiji na njira inkinyanero. Muteteri wa lela na mwanasiasa Mithika Mzalendo leo ni umiliti na kuwatana na tongore bangi ba Meru baba bethirite bakimeneria thirikari Rais William Ruto na kuga Meru baterunga mirito wega kiri thirikari no. Cabinet Secretariat itithaira ya individual ukiakwonene nkaniriyo ntu Meru cia naiswa Meru ka region no ntu itiana kinya region cio cia Meru yeya nawa na yeya wa community na yeya wa Kinara Kigogo muntu uro bati kwithira akiara cia community spokesman kenda muntu uraria akahua nimbi community kwenda akethira nwe we representative o committee o community araura methene. Migambeni ya Mithika Mzalendo ikionekana kugwatania ulu waziri Mithika Linturi ya theraka kwithirwa bate Meru amwe na kugweta waziri Muga ta mutongire tumba kwa reri ya Meru methani nene utongire bonde no. Mithika Mzalendo akigweta gatongore banene ba kaunti ya Meru bala kuga ni baba pateli kwa reri ya Meru mbele ya Rais William Ruto. Kiuria kiratu bati usiuria re batwire tuwe community ya Meru among the first big five in Kenya. Ito representite, ito kuibwa sauti yetu, ara methenera, into bia yairwa, kika anto ba Meru bakuria. Na Linturi, rirauria kiuria kira, karira aria ora aririe. Linturi ka akwaria sauti, ya anto baba ingi muno, ba Meru. Barabate kwaria. Hiyo ndio sauti kwa watu, ndio sauti ya antu waraba ingi. Amwe no Mithika Mzalendo na ugitono paskwithire kwari na njara mbithe kire kuruto kwa Mithika Linturi thirikari ni kagita kala kuga kithiro Rais William Ruto nirutanite korona ungumania abatire kwebio bisini waziri wa mabwa mwele Aden Duale nyume ya kugwetu kwa ungumania bonene kire mubango tungata bwa mwele washa na rege tueta twethire tukiura ciari nikio ntu Linturi aritirwere kama antu a fertilizer
teu nontu bangi bari obe na kinya scandal nyingi muno kethira gwi scandal yari nontu netire na akiliwa na araura bunge lakini ukethira ibangi banda wa kuritwo corruption kwi bo bati kwithira kinya bakaririte wote kuona nduale na watirwa scandal bilioni 11 nontu atirengawa. So the fact here is notindikana na itukumenya Linturi aritirwe gitene kenda Meru ikinyangwa. Mithika Mzalendo kagita gaka ni atejerete museme no tongore ba Meru garoni ya rais na kugweta tikire ya Meru bethire tubakiona kumakiri thirikari no ni mawira ni nyumia mawira ni State House ite nyumba ya handout. State House is an house of dignity. Actually iba kuthukia dignity ya State House. State House ni tawe ni hantu be serious no ntu mantu ya raba wita kwirirwa State House no berirwe nare no yakarikire kinya nara tika tukua antu bageta kuitia maendeleo lakini maendeleo yetaswe policy document irare abara bangi bati wita bati kuona maendeleo yau. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Asiasa Henry Baita gichunge kabea Mburunga na Nkethia Jimuchui mwenda ithele na Ulerio Murangiri nebo moba baraba kinyite mathikone ja engineer James Kaiberia ura watere uturo nyuma mpithukiro ya maitha bakiaria tongire baba nibakathite twere thirikari kurukira ministry okaria bwandene kubwithia operation irinjira yemwe kwandana na maitha ntereji yemwe nabu nibaithurita bata operation ije ni kwenga maitha jana kinya guchokia ndeithia iria chei bakiuga kethire itichoka operation iyu itithirwe chiarita matunda. John Thiga na ripoti ija. Bakiaria bari ntereche ruma tongere bankathi mwanya mathikoni mamututiginwa engineer James Kaiberia urauragiru maitha na ndeithia ciake cia thintugo cerua tongere ibombite kwa bakiromba thirikari bubu mundi awori arauga ng'ambe cietu yachoka muntu ungi no utakimelati atwira ng'ambe cietu yachoka saitoti atwira ng'ambe cietu yachoka antu bau bonthe ithirikari ne bari na kinyaba murungaro barauwe yachoka ne ruare uting'ambe choka ila chita hiyo uchungu uko nayo saa hii mweri yue nana mwaka 2047 au neo ururu wa itate no wabaro byaregu tuwa one time no tobari sonie anto beto bato na State House beta kwarije dhinito nacho ibane kromo bugo yao na wedo kiarakia ono mutongoria kwaria akaina mua achuno nyama mulaka ndaitira ruto metho no to ileni ndamura anto ba Meru bari woku ya ngombe no to ngambiri chonde kuiwa Rift Valley weta no ndia chondo weta ndamuhera yo muchamani wetu wa mucho koya ndeko rikia kwaria irio ruto aramire au akanjuki mantoruni ngwa na ile alingire murukobeni thimo arisiolo na mamegi jeje daito kwa ya babu na mamegi jeje gipsi operation ni kwendele ile operation ni kumbuzo relio no mwanga na tura tokori tukarie no ndo utiba ange kauntiba ingombe ya Meru kenda ngambire chonde chie ya kutuga ngambi chonde ni kwe ya kira ndo bete dada bai tombo toro kora weta kataka itani no anto banaiti anto batano bage agora mundo mwanga tangelia tato kadira ibondigera ndo beto kana mburu ngambe chero ikuna kati unango inachuna igaita tekenya ako ngombe tieta nde Sudani ngombe tieta areko ngombe katoka chukiro ngombe chetu na operation ni lazima irudi ngombe zetu kwa hiyo operation mpaka ngombe zetu rudi. Mimi nasikia vibaya sana pete kubiga hivi na atore na mchingo dirikado na mchinga gambi wa mwamba kile dirikado tukenda tukiarakia kaka hivi ya koro mchinga wa mwamba netia na ni ndo baka gareti nara kirutero wake ora wari mubunge wa isko bunge atiganisi no gichunga kabebe kirutero wake gambite bubu Pura City wa mwakirite nyumbewe Aru arenda thura muno nwe no ndurucemanirie nwe nake na ngarunda mwera mume twete mathiko na engineer oku ambele lanjara ambela kwina onte taoni. Kwa hiyo muntu agara mwane ukarie engineer were akomba bukaria loi atomba akaificha mbunge inda iketie petition ya mbere ekuwa antu baba kuya ng'ambe kwethire capital offense angachoka nkaua ng'ambe ile cheiro antu bonde bagete atea bachotorwe
Keplan inda injete nyabara bara ikenda maida ye yatona njira so badiata inda akete to ambeto tunge ya injibia araura yero ne aranda akete kambe watu ikawutena askari kwa karia engineer sio nilikuwa na plan ama sikuwa na plan kwa mmoja kabisa kete mporo wale hao na timwere tutam kete hao no gato bauria e project yere ko babwede ke bakamilisha ndene tiania kenda baida baina ndoto ya utora tutam Kiripotera ntho cia weru kuma ntere cheruma gicigo bunge tigana istimbeta wa John Viga. Uro wari mbunge wa gicigo mbunge kia Gembe North na thaiji ni mukaririgiti wa Kefis Noe Joseph Toirwaki nori tatongera barabatari kurumiro ritibobo anguge na gutungatira muingi ni aronekete gwikia mugwe kiri mbunge wa gicigo kiratungatira Noe Julius Taitumu akiuga nethiritwe akitarire giti kiu na gutungata taka gute muntu ungi uri na kioto gia gugicwa. Dennis Mugende gatumenyithie nkurukia Bwantu batelewa nimbona ntonga atelewa kintu gitawa kura kintu gitawa kuthurwa utire wingonge ni tamwe kwithira contract ikathira riu karomba antu bakurinwa contract 2027 baibwintu erua ki ukubona rendi babangite into erua ki no kathurwa so utio kathariti ka contract yorori kwe kathira yekwa na ye ambiririe kuntitha ni muritite ni ketho athiria miaka eke 5 kuringana na katiba to inya 2032 be yaringi tucoke kianine badu no basokire contract no bakwenda ni ugambi bo mubunge wa ukabere wa Gembe North Joseph Toirwaki uria kinya ni mukaririgiti warangirwa imera rwa Kefis ariti na kwa giti ya siasa Kenya toka gikia mtu Kenya na Kenya tubangi ariowe bali na kioto gya kuthurwa na mutongeria uria akarite giti akathugania ni kiawe na abati witira karingogi iria thuriritwe na aje wisiria uria kwarirwa kamenya ti ungi indi ni Julius Taitumu mubunge uria akaririte ruriga winda awangu iranda president I have worked very hard to make visibility nye Kefis ku implement mandate ira Kefis ai ya kumenyera afya mimera Kenya ya kumenyera mantu ambiru antu bakwendo nimbe na nya thaa inkutangasa muntu roenda ciembe wimbe Kenya amenye we are on lookout tokwata ukathekwa at least 2 years ka 2 million fine ukenda ciembe ngusi mbeu ireite bwirite so inya murimi ukona wena thina ina yumanite na mirimo imera you can reach out to me ngatuma timu yetu Kefis ekolelia nuntu ni party mandate uronge no etheka uthuri wo thuri ni thirika uthuri ni raia ningwe kuwita ke ministry ya special program ira ya special program na special program ukarombera antu bia kura wa barombera mbeu weta kwa agriculture getho tisi kuromba eto karomba utingwe ya ntweruaki ra aine thirikari ni akurita thai kwa ginya 2027 ntweruaki ya kuromba kura getho security muntu ro thuri at the national level no ina mandate ya kuwita kwaria na kueleza antu bakuthina antu bembi bathinire mifugo netire rathira riu ndi kwitha na thina ngirikuo kurayamba bata kuithukira antu tuko na bunduki bakayamira na bunduki tafadhali itukwenda security interior security Ruaki ariti ijo ndire gwitite na mbere gukujiro mwanki jwa gisiasa gicone kia ubunge kia Gembe North katikati kawe na mubunge uria karirite gitita we Julius Taitumu maoka maore na bangi we Dennis unayua mimi kethe antu babira bathurane bio muntu bukithura muntu bugauria ni mbibo muthura kethe muntu athina agenda umnyotibu otethia Dennis Mugendi weru wikendi Gembe kaunti ya Meru. Na mbere kurumira nteto chitu twachokera ni ndionga ya mwinuri nkuma kamanu totumwari aria arikite gukinya kiri skuru ira athoma ira kenda kwaritwa baba mataro jagitumi na kinya kubekirenya
Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii, ungapoa ni Lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Teke, kabeja na kamutu yake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Dhongo mesilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogwea turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729 628 199. Rhino Gypsum Studs and Channels, bei nafuu, bidhaa za kudumu. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako na arua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untubwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turarure akwena gwe. Yetu sako, your success our pride. Uko ready kwa entertain? Usually. Go TV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. More. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Inaori tagainya ya ontuko gogo kuri kimwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongomire rojo rwaku. Lisha Milk ni rionka iria rina inya
iria riri theru rigukwongera inya na ririthondekirwo o aja tumiro. Miundene yetu eminuru ya miru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka iria riri na inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja meru njona harwa tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chonde kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na cio ntuko cia Jumaa na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Bwega igweta na mbera kurumira ntizo chetu tugichokera mwini uri nkuma Meru na ome Meru kama nontoto mwari na arua nari ungirite skuru irathomagira ira ni St. Lucy's School for the Visually Impaired na aria choketie njara skuru neje kama no najukitie kanya kau kwariria ritwa baba na kubekira inya na njira ya kubariria kubainira na kinya gukenanira na bone aria abatarite kinya kurumira biewa biao akibera ke wakana talente mto ni gintu kiombikia kumuguna bo kadha uturone uriu kama nono rite thirikari kwonjorithia bunene kiriana bara bathomaga na mawathe kienda batigatiwe nyuma mutugikare gatumenyithia. Ni rwimbo rwa mwini uri nkuma wa rwimbo chake Meru kama nontoto mwari na mbandi ya we na ruari kiri skuru ya na bateonaga ya St. Lucy goji na kama nore athomagira jona kwagite guchokia njara skuru eji na njira ya ukenia ritwa bake baringira rwimbo kubarire na kuba moyo guteo mtu atekinya tukumakania mumbire jwa we mono akibainya gwikirie obia ukiri nthiguru ya Kinandi mwana arina kitharimo kiawe kirethero kia rwimbo kirethero kitharimo kia gutuma kirethero kitharimo kitharimo giti kia nchenche kia nyomora ke mauku mwana ore no etherwe akiomba gwita na mbere na manto jaria endete kenda omba kwendereithia uturo bwawe na njira endete so kenda tumba kubekera inya kou iratuga na kimonimoni. Even if your child is able differently, they are able to achieve something and shine with that
that they love. Kamano na ejene ngerekano na producer wa bandi yawe ure ationaga na akiuga nkurukine mwini omunene na mucethi wa ngita Kere band okomba gotoa nkwagaya nonto ya Stout Music even in London. He has been to Belgium, Torino, Italy, tukinaga koito ta toke kana mono together na mtoja Michel. Despite him being able differently, nomba no ko tonenkara nomba go to inspire to corner orant babatere ko tora bakinaga on the international stage. Kuruki mbandi eje nethirite kenyira thirikari gutigira kinyana tababa ona boni bakuona kithomo king'anirite tana bau bangi wana bamwe bati uchoka cukuru nonto bwa bisi nonto bwa kira kenge nonto bwa mathina mwana jojo uri othomaira cukuru yeje kana mwana wonde ura wina utauku ura wina disability atibati kuremwa ni gucoka cukuru muthiene kuma kiri cukuru eje bataitha nkero chao kiri kamano na mbandi yawe ni kuija na gutindadira na baba. Nimefurahi sana kuona wanafunzi wa zamani hapa hivi alumni wakiwa wamekuja kuwa inspire ama kupatia motisha Kamano ni classmate na vile vile Michel. Kwa hivyo najua wanafunzi watafurahi sana kujumuika pamoja na wao. Kiripotrande tosheweru weekendi reakwari yetu ni Mutuge Kare ari baba na kia barabara ikitia kwewana ni batari gutonye ikundi nebia matura bire bijikene tasibio kenda bomba guchukiri oturo ne bao bakiarirwa ntere chakirao ne athiruga iti ana baba baranande ni achari ni beri kinyane njira iria bombe kya gutumira kwarire mathina njira bagukurukira. Ekundi ke kurubabethi kana Young Mothers mwiri oyo embe ni bakinyete nturene ya kiraone wandini ya thirugaiti kuritana aciari banini kana ana banini barabathari mina twana urabomboso kaniri oturobo ke biashara na kinyoso kaskuru ana beto baraba baurete twana be banini ana ba 22 years and below twana ibo yato yeto to baritane bamenye kura kana we kana kanini tujwe muthia yo toro no bati kwethira kinya ukiomba weta mbere na kithomo no bati kwethira ukiomba weta mbere na skills ciaku na twina na 22 skuru baratombete gutarairia kuma different places beta skuru na baba inge yegoro baretire kinya na twana twa skuru itwamurikire mwanka misi ya kuru betu na ekuru twana tutingi tutukwata mimba cia mapema twana tuthuku ni kinya ciari betu bakwitha we bathuku onto mukuru akumirete anyusobia ndikalakawe awatane na maindia ara banyoka sobi akeya thangala ni mwakuru eteu mukuru eteu twana twina mirea kwa hivyo kana kala ria kaeta kasema ni na muntu ka uria sabuni kana mauta no mwanka kaeta ka muntu ra ka uria mauta no mwanka kana kala kamurie turoria na tatu kumba kuthithia kienda kana kala katika riwe tuita tulaure we muthakora no mwanka tukariana betu Meru County twabakaria nthi batu turio Young Mothers tukilukila challenges mbinge muno lakini twareto wekiro inya tukuritano korua tukuritano wakia mwanki na manto maingi muno na twaritanwa otomba kwambiria biashara na wethera kuramona twaitano kuramona tio mwisho wa maisha no twambiria fresh kuruba bethi iba kwenda kithomo iba kwenda skills cha witethia na kurita biashara na bange batonya vocational trainings bomba witethia maisha yo kenda tomba kuruinya na umaskini na tomba ukiria muongo wetu akiaria sibo munene wa thirugaiti mungania mugambi na wita makarika ya nabani ni bari kwewa na ntereji ni engete muno na boya thirikari bakaba watanjara kuonokia nduki ye nini tendo chokere ikundi genkatho muno kawi murungu baere mathuganio yau nontuguntu kugwetu athiru guko kumwe kura kwa thirikite sana ni mantu ya kwithirana bakio atamimba beba nini alafu together twina ageni ba take advantage ukariunga urukire karibu na ofisi yao ani obadonda irana betete miraene ukona bamwe ana banini muno bamwite so niche mutwati bangitigania bakombora tumwana to nyumba ukibwa ntindaira mamba ya
jangutewa kana au na kana gatigwendo cukuru gatigwendo cibitari kumu atugujukitie tafadhali hiyo tutethia tu thirikari na tugapo support kadiri ya uwezo wetu. Nikiripotera weru weekend kumembe mbeta wa Marion Karugi wa Naftali. Sonye bienine Ministry ya Kithomo aja kaunti-ini Meru nonete wendi bwa kwagirithia michetho yonthe aja Meru bubugite bukombika na njira ya kwamoritani makuta ja michetho eje barana bo bakethirwa bakimiagirithagia kirira bu mwanya mwanya. Muthuri Muriuki ari na ntitoije Denjira mwe kwagirithia michetho ndene kaunti ya Meru rwangira michetho irombete kureta mwe kutiba mibire volleyball nikena baba kwe omenyo burabaga atumira kimatho ja kuritana chethi baria baketha bagichetha michetho ju. For the last 3 days we've been in Kaga Boys in Meru County for the training of referees, for the sharpening of the referees, for preparation of the season, both for the primary, secondary, colleges, tertiary, and also the National League. It has been a good session. We have done both the theory, practical, and also the exams. And for the 3 days, I'm happy to announce that all the referees have qualified to have the license from the Kenyan Federation. Na moroto na ndiko tiganya kuchibaba bakuthingatira mawatho njaja kubatara kimichetho juju nikenda inyachethi baraba kachetha betha bena ucindani bakubatethiria kumara kahome. And today we are presenting all these referees behind me that have been awarded certificate, having gone through a 3-day intense training, both the theory and the practical. And on top of that, we really appreciate the county government in partnership with the Kenya Handball Federation Meru branch for coming in at this time to help train more referees in readiness for the upcoming fixtures, both primary, secondary and tertiary levels. Muthuri Muriuki, Weru weekend, Mutito Kangangi. Muthijantona njira enkinyaniru ibwega nontubakwa na kanya kugwatanira na bawutita na mbere ukenera mubango ya Weru TV nyuma kagitagate kuraja ni mubango jwa watu kanga imwe kwa masudia chetu cha Weru FM ukenda gukurukirwa bitagwantinya rikinywa Purity Richard no ukarimona ndio Mathithio utukubwa narwa.